Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu Avinya Ndeti ni wakulia tongoi methiwe na ngelekania nzeo kwa enenthi alama Masaku ye na kwa kutumia ndeto sia numangano mbewa wanda nundu usuti wona ni museo wa tongoi museo ni uneni ula wa kwa tomboni ya mama minisa serikali ni akaunti ya Masaku alama weta kanabe na bata wa ateti kwithiwa na uteti wina uimaana kwa kutumia ndeto siena kibuthia kwa enenthi na muno moitu Dan Mwangala no gutwambisa bilingi. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu Avinya Ndeti na ivinala watambuka isio ni sikio ni kuisa milati ya maendeo wivo hospitali ni waka Muthanga dispensary kuisa ngome ya inoni undumu na maendeo wangi alawo isia ndini wa ward ya Mombone North ni waelesekana ateti ni mailete kweka utume ande tumbai nundu usuti mwana ni musio kwa enenthi alama Masaku ye kwau nyani ndo mwashu ata gavana wenyu ni mwandikeiye mwanenga wea ni muthukume nye dina maundu maingi nyene wangai nitakwatiania na mwani wao na bai muthenya nomwe mukeuga ndisungia mundu anduga nitakwatiania bewe ola munengete ni thukume ti sawa bewe ola munengete ni thukume na tani mwetu wenyu no na lazima nikuwe na ndai ya tiwo nundu ciana citu no ciikite ata kyo inzi aisye kwa unye ndi kwendea na umuthukuma nika kila chaile kwikata kwikwa si sawa nye ndina maundu maingi ni ukite umuthi umenya kwa bingwa project na ndimwe tukwatiania na tukwatia His Excellency Dr. Simi Kalonzo Musyoka ni uneni ula waendani na wa munini wa gavana kaunti ya Masaku ondumu na maminisa serikali no alamenda atungu yalame kunia maleve maiki kuona ni kibuthia na muno kwa kaunti no yale matamushi huyo jamaa alitoa hapa. It's so disrespectful. Your Excellency, we wasted a lot of morning hours kwa hiyo task ulikuwa umenipatia kuambia watu wasifunge hii highway ya kwenda Kitui. Upande hii nyingine angaliza watu wanataka kufunga kwa sababu wanasema they were disrespected. Fellow leaders, tafadhali, let us raise the political bar. If you are competing with Governor Avinya Ndeti and you want to take over from her, explain to the people of Machakos what you have already done to them, because the leaders that want to compete with her have also been in office for more than 10 years. Asiana siona eba tongo yume kwiko ona momeka bayundu kera ndo ndi umengala na chale ngia ndoni ona mwa kana tio ka ume mwalimu ndia sema ne uya akato ye umwa mbai tu ne mukwitikila akato umwenge ne mukwitikila akato umwenge mwetikila mwilea na chao mbai to ni natule anena kindu chu ndia sema mwisi akao ndela manewe akama umwa ni maumie kaunti yonde male anana kendo chuchu jani takwiwa ngavana wakwa aliumwa ni mundu ume nitokwenda siasa iko na siasa siandaya unakwenda mundu ume unakwenda kuna siasa siandaya ndakaume mama gavana wa Masaku ni Daniel Mwonkela, Mutonge TV, kumva kaunti ya Masaku.